noma ngihambe ethunzini lokufa angikwesaba lutho ngoba ukhona ubaba umveli ngqangi thethelela baba thela umoya ingcwele thela umoya ingcwele thela umoya singabantwana bakho la emadangeni ngisetrege ngiyanibona nje ngihlalele phansi kwesihlahla ngikhathele ngiloko ngilindele abafana-ke abakhaya nansi indudwane iyibona laphana emuva ngikhona ngila itrehe ngiyihlalele nje impela ngikuwo-ke lo muzi engihleli kuwo nkosi yami nongixolela nje njengoba nibona nje ngihleli lapha njengoba nibona nje ngihleli yiko ngicelile ukuthi ngiyacela ukuthi-ke nani nonke bakithi amandla maye khona ningilekelele isigubhu lesi kodwa sengigcine sengisenza isitulo ngahlala ngiyacela nawe obukayo mawusekhaya ungilekelele Nkosi yami uphose nje lokho yokuphosa kuyokwenza omkhulu umehluko ngizosukuma nje njengamanje sihambe siyobona nansi yanindlu ukuthi ke sekuhawufa hey nelanga liphumile kunjani lapho khona hey lapha hayi khona kubi kumanzi phansi ilanga liphumile njengoba ngibona nje ngihleli phansi kwesihlahla ngilalela umsindo owodwa nje inyoni awukho lo msindo walapha nelokushini la engihlala khona awukho lo msindo lona ukuthi mana ngikutshele ngoba hayi sekubi kakhulu omana ngikutshele uyazi kuze kube nana amadoda ke namhlanje asenjalo khona nje amadoda amana afuna ukungikhuba and amadoda engiwathembayo mana ngikutshele undodani wena bakithi mawunjeni yini umama wakwakho angathathi lebhlukwe lakho wena umane nje ulokhuza ufake amaphinifa thatha ibhlukwe leli umama abhlukele ngalo ngoba hayi no kunabantu nje bathathu balana and noma mawuthi ubheka ama-title wabo emphakathini ahlonipheka ahlonishwe kodwa uyabona nje manje seabantu engabe bathwala sona isitulo sami lesi basibeke ekhanda ngikhona-ke ngila emadlangeni ngisaqhuba nje kona okosuku ngisaqhuba kona futhi okuhle ngisazonda yona inhlupheko ngiyayizonda ngizonda ukufa nje ububona nje ngizonda ukufa ngichaza okuningi ngiyana Nkosi yami ugogo nengane eqhamuka lapha naphansi hey bakithi uyazi ngambona kwavela wanje umoya wami sondela gogo ngichawule bakithi uphumaphi ukuyokha amanzi uwashelani kodwa bayithi kudina asilokhuzana sishane kanjena manje ngoba phela isimo sibi phela yana gel wasosechawule ka awuzwake kuhleke lokhu ngisho umntwana uyayazi ka ngisho umntwana ola emadlangeni ngeke usho ukuthi kusemadlangeni la kodwa uyazi ukuthi umntwana ubaba phela lo lephezulu lo abathi ubaba omkhulu othi maye ekhuluma nje ethi namhlanje izwa libhekele livele libhekele ngijabulela ukuthi ngisho ingane iyazi ukuthi akusabanjwana ngezandla kuba nane social distance njoba ubona nje futhi sinikezana yona nomama sinikezana i-social distance nomntwana omncane noma ngabe kuthiwa ula ekhaya noma bekuthiwa isimo sinje la ekhaya kodwa umntwana uyazi ukuthi kumele singabambani ngesandla sithi ka or sithi ka. Siyabonga kakhulu ngizohamba nje ngiyokubukisa ngiyobona ukuthi la bafowethu labo abangakhelayo sebekuphi nomsebenzi wabo namhlanje. Ngiyabonga kakhulu nansi inombolo ngisatholakala 0732196664 034 noma kanjani kuseyizo nje zombili le ka 78 le tshelani phela lelishanga lelikwerekwere leli ukuthi hayibo Mngcwabo simayeqeda nje lendlu ngizobuya ngizokreza yena ngizobuya ngizomkreza kabuhlungu imali angifakelwa ePep Store imali angifakelwa eShoprite imali angifakelwa nje noma ikuphi la okuphana khona ama-voucher number angikwenzi lokho umuntu othi faka imali ePep Store bomtshela hayi wena hayi usengeyimithi lo muntu lona usengamabhubesi and into engizosuke ngiyenze njalo umuntu ka 078
ngizomthatha nje ngizomphakela amabhube sami la azomnesa ngiyabonga kakhulu ngiyabonga 0732196664 034 004 0011 ngiyabonga. Ngisesekhona-ke ekhaya la sesekhaya khona ekhaya yilento ke ngiyizonda yilento futhi engingayithandi. Yes, ngiyakhumbula sonke sikhula noma sonke sidabuka ke ezimeni ezifana nalezi kodwa ngiyafisa ukuthi lo mndeni lona ukungaphethi kunjena noma ngabe ubani ongibukayo noma bekuthiwa ukuphi nezwe shayela nje le nombolo 0732196664 034 004 0011 yizo nje zombili ushaye bakithi ungilekelele nje uthi hayi nawe mangingavala singathola mhlawumbe umnyango othi awube ngcono kunalo. Ngiyafisa ngiyajabula khona okungenzeka khona futhi partnership engingaba nayo mina nawe ngokulekelela nje ngisekhaya la yikho ekhaya la angithandi nje ubona nje umntanami lona bakithi ade ngimina hayi lo ade umbona ethi kimi ka bheka nje ukuthi mhlawumbe ikhaya akulo lime kanjani wena nje kuwe bakithi kuyakuthokozisa induka phela hayi phela ngilamlilini bakithi angikufuni lokho lamula ngiyacela ngiyaphaphatha the way nje ngithemba ngakhona ubungeke uhlale ku YouTube yami kuze kube lesikhathi lesi ungeke ungizwele ngilekelele phela ngizwele bakithi ngilekelele ungizwele ungidabukele ungisize ngiyabonga kakhulu sengizohamba ke ngiyakhona kule yandlu leyana ngiyobuka ukuthi labafowethu abangakhilayo sebehawufa bakha kanjani benza kanjani ngiyajabula nje ngifuna nje makuphela uJanuary kube kuphela yonke into. uNkulunkulu akakubusise usabuka usachofa leli button elibovu lichofile chofa phela bathi nje nti kancane yithi shona lapha yabona nje la kubhalwe khona Dr. Mngcwabo uyahlehla buka ngapha yabona la kubhalwe khona ngalamagama abovu subscribe phela yenze njalo awuzwake tofo awuboni ke hayi wena ngikuthandela lokho. Njoba ke nibona la ngemuva kwami kusenjalo bangisiza kakhulu labafowethu laba nabo ngiyababonga Nkosi yami ukuthi bangenzela kahle abalenza iphutha ngiyababonga kakhulu umsebenzi muhle ngiyajabula nje nibona nje ngeke kuphela isikhathi singakanani akungisize lamadoda la amathathu le group of 3 yamadoda lawo awuthi ngimsize nizobe senithi umngcwabo ushuta without imask umngcwabo akahlonipha ama rules and regulations we COVID-19 cha imask ikhona nansi imask ikhona into engiyithandayo ke ingoba la ngingedwa and also my team sine social distance bathe qekelele nami nje ngiyimele ngedwa kodwa yona ikhona mama ngisuka nje ngiyakulogogo noma ngiyakubani ngizobe sengiyidonsa imask ngoba khona abantu mani ayazi bakithi khona abantu mani angazi kodwa noma baphazamisa mhlambe ama school fees yini ngoba phela kunzima noma baphazamisha ama stationery yiko sebe endaba bebuka kumngcwabo hayi isono ngawe bhuti mani isono ngani mabafowethu shem ngikhona ke la ngizonda inhlupheko ngiyayizonda inhlupheko angiyifuni and angifisi ukuthi abantu abaseduze kwami bahlupheke angifisi nama ngisho ukuthi nginakho kodwa lokho okuncane ukukhona bakithi kuyafuneka phela sisherelane nami kusasa la kusakusa yabona nje manje kusemini ilanga lika njeni ntambama malishona kungenzeka kushone izulu selina sekufuna ukuthi siphathe izumbrella sonke sifaka ama raincoat singasagqoki njengoba ngigqokile manje lonto isho ukuthi impilo asihloniphe impilo noma ngabe ubani ihloniphe ungathi mawubona umunye umuntu eseduze wakhe elambile
wena usuthi bese uyitshela uyosutha inguna naphakade yeyi bhasobha unenkinga. And ngiyasaba ke futhi mangabe kuthiwa nje uyakholwa bese uyitshela wena mhlawumbe ungcono kunabanye abantu noma wena unjani kunabanye abantu. La phandle kusakusa bafowethu, uyabona nje njengoba kusakusa nje kusasa ungangithola ngishova ibhayisikili, ungithole ngishova ibhayisikili. Lokho kushova kwami ibhayisikili akusho ukuthi ngiyofela ebhayisikilini. Kusasa ungangithola ngihamba noma ngaluphi uhlobo lwemoto, lokho kuhamba kwami ngaleyo moto akusho ukuthi bese ngibukela abanye abantu phansi. Please, impilo iyahlonishwa, impilo ihloniphe, hlonipha lonke uhlobo lomuntu. Ungathi wena ngoba ifriji yakho igcwele bese uyibona ukuthi wena ungcono noma uyibona ukuthi unjani. Ifriji yakho igcwele njengoba igcwele, umusa enawo ubuya ka-Eskom. If u-Eskom nje angenza noma ngabe yini ngogesi wakhe, yonke leyo nto yakho elapha efrijini nga-endapha yonakele yonke, hhayi ngoba ithanda but ngoba u-Eskom khona nje into ekusenje wavuka eyidicide wathi Eskom cha kwengibamba amandla ami kancane, ngwabambe nje mhlawumbe i-load shedding ithi kuyiqiniqinisa, umonakalo uzovela lapha efrijini yakho. Manje-ke ngizama ukuthi-ke bafowethu, if unani noma ngabe unani noma uthi uphethe imali igcwele amaphokethe, phela eyakho musukuchomela abantu abangenamali, musa futhi ukuyikhukhumeza ebantwini, musukufuna ukuthi obani ngeke bakutshele wena ungcono kunobani. Ungcono phela endlini yakho bakithi, yazi ukuthi ungcono emndenini wakho. Masila phandle siyafana, kumele sisizane silekelelane ngoba kusakusa la phandle, kusakusa la phandle. 073 219 664 034 004 0011. Inombolo zami lezo yizo nje zombili, ayikabi khona eyesithathu, kuseyilezo nje zombili. Leka 078 nize nazi ukuthi akusiye yami le etrendayo ko Facebook eyenza zonke izinto. Awuthi ngilingise ungizwe umfoka mchunu umlando ingane kaMantombela, awuthi ngilingise yona. Isidwedwe nje leso engingasazi sibuya kuphi, isidwedwe nje leso ngizohamba nje ngithi uyabona ukuya emabhuqweni akusiyinkinga, ngizovele nginje ngale mangithi holokohlo ngathi sengifike emabhuqweni ngimtshele phela umlando ungizwe umfoka mchunu wemacingwane. Sekukhona isiyabhiyabhu nje la ezivelile ngaphela iy'namba zami azihekheki, sekungakho-ke sekwenza nje lokhu akwenza ubhizi nje, ubhizi ufakisa abantu imali ko-Pep Store nako-Shoprite nakuphi kuphi. Angifakelwa imali kwa-Shoprite, angifakelwa imali e-Pep Store, ayikho imali engifakelwa yona kulezo ndawo. Lezo makwenzeka nje usufaka imali lapho bokwazi ukuthi usuke udonate nawe ekutheni lo muntu uyalala edlile. Yazi babuke ngimxoxele nje sengivala ngixolisa ukudlala ngedatha lakho noma ukuxoxela inganekwane ngedatha. Uke wakhanyisisa abanye abafowethu ade besuka la e-U3 eGlenco amakhandlela, labafowethu banecala abanalo, wathi khanyisana amakhandlela abemabili ubusuku bonke ningalali. Mangabe mawukuthi leli khandlela leli liyaphela niphinde lifake just imagine ubusuku bonke umuntu uhleli uthi hayi ubaba Mngcwabo uthe ngikhanyisa ikhandlela uzinto zami angikwenzi lokho mina over the phone. Hayi ngifuna umayelele emathuneni lapha eFalbhang embabana, angikwenzi lokho, angikwenzi nje lokho. The way nje ubuthongo engibuthanda ngakhona ungamangala nokuthi labo mama bangibekezelela, kodwa nje ngendlela ubuthongo engibuthanda ngakhona abangizokho ukuthi ngizaba ukuthi nje the way nje ubuthongo engibuthanda mangeke angilokhuze ngipromote ukuthi omunye umuntu ahlala angalali ngoba ehluphekile ukuthi uhlala ungalali. Hayi mina bakithi bayazi bayazi ukungena nje ngubeni, hayi ziyaya. 073 219 664 034 004 0011. uNkulunkulu anibusise nonke emakhaya. Ngisemadlangeni la ngikhona njengamanje, ngisemadlangeni ilanga liphezulu kuhle konke kudelile. Ngiyabonga.